Arrêtez de bombarder les hôpitaux. 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 Arrêtez de bombarder les écoles. Arrêtez de bombarder les écoles. Arrêtez de tuer les innocents Banyamulenge. Arrêtez de tuer les innocents. Arrêtez de tuer les innocents à Minembwe. Turabaramukije mwese aho muherereye tunabaha ikaze gukurikirana amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2026. Akarere kabyutse neza kugeza aya masaha nta mirwano yigeze ihaba, gusa abaturage bo muri aka karere ka Minembwe bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ibikorwa bibi bakorerwa bituruka kuri leta ya Kinshasa hamwe n'abambari babo abarundi n'abandi. Uyu munsi bakaba bateguye imyigaragambyo, aho iyi myigaragambyo yashoboye kubamo abantu batandukanye, abana, abagore, abasaza, abakecuru, ndetse byari ibihumbi by'abantu benshi bayitabiriye bavuye hirya no hino. Iyi myigaragambyo rero ikaba yari ifite intego yo kwamagana ibikorwa bibi bakorerwa by'ubwicanyi, aho twavuga ibitero mwagiye mwumva byinshi biba umunsi ku wundi bidahwema, ibitero bya drone ndetse n'ibyo ku butaka byashoboye guhitana abantu batari bake benshi ndetse bikomeretsa n'abandi benshi. Kuri ubwo rero uyu munsi abaturage bakoze ibishoboka byose kugira ngo berekane akababaro n'ibibi bakorerwa, bakaba bateguye iyi myigaragambyo. Rero amenshi twabateguriye ni mu biganiro twagiye dukorana n'abantu batandukanye, ndetse n'amadisikuru yagiye asomwa nyine yerekana iki kibazo, ndetse muragenda mubibona no ku mashusho uko byari byifashe. Kuja kulia mbele ya mataifa na mbele ya serikali yetu ambayo imeacha mpango wake wa kupenda raia wake, na tutaendelea kualika na kila mtu ajue kama amani ya hapa itapatikana tukiwa sote pamoja. Kwa hiyo tunamaliza tukiwashukuru na tukiwaalika mara tena mfike ili tuoneshe ile huzuni yetu tunayo. Tunasema na tunawashukuru, asante. Et de protection des civils innocents, et arrêter des discours de haine, de stigmatisation ethnique ainsi que de toute forme de division à caractère tribal. 3. À l'endroit de l'EAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, et de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, considérant les mandats respectifs de l'EAC et de la SADC en matière de maintien de la paix, la stabilité régionale et de protection civile, nous recommandons 1. Engagement diplomatique de haut niveau. Nous demandons à l'EAC et de la SADC de convoquer toute urgence un dialogue régional inclusif, de redynamiser les processus de paix et stopper les génocides en cours d'exécution. Un mécanisme conjoint de surveillance, mettre en place un comité de suivi EAC, SADC et l'ONU pour documenter l'utilisation des arguments lourds contre les zones civiles à Minembwe et sanctionner les autres discours de haine. 4. À l'endroit de son excellence, Monsieur le Conseil principal chargé des affaires africaines au département d'État des Nations Unies d'Amérique, Boulos Massad, arrêtez toute tolérance en droit des régimes terroristes de Kinshasa, qui les rendent complices des génocides en cours d'exécution contre la communauté Banyamulenge. 5. À la communauté internationale, suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire de Minembwe, renforcer l'assistance humanitaire en faveur de la population affectée, soutenir les mécanismes de résolution des conflits à l'est de la République démocratique du Congo et mettre en place une équipe d'experts pour mener une enquête impartiale sur les droits humains et sur les génocides en cours d'exécution. La société civile noyau de Minembwe réaffirme son attachement à la paix, à la dignité humaine, à la justice et à la coexistence harmonieuse entre toutes les autres communautés. Elle appelle l'ensemble des acteurs nationaux, régionaux et internationaux à agir avec responsabilité afin de mettre fin aux souffrances de la population Banyamulenge, par aussi de favoriser un retour durable de la paix. Fait à Minembwe le 30 juin 2026 pour la société civile de Minembwe. Copie pour information.
Son Excellence Ahmed Ali Soussouf, président de la Commission nationale de l'Union africaine. Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. Son Excellence Andry Rajoelina, président de la communauté de développement de l'Afrique australe. Son Excellence Marco Rubio, le secrétaire d'État américain chargé des affaires étrangères. Son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Son Excellence Ndayishimiye Evariste, le président de la République du Burundi. Son Excellence Joanna Borgesdam, président spécial de l'Union européenne dans les régions du Galad. J'ai dit et je vous remercie. Arrêtez de bombarder les hôpitaux. 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 Arrêtez de bombarder les écoles. Arrêtez de bombarder les écoles. Arrêtez de tuer les innocents Banyamulenge. Arrêtez de tuer les innocents. Arrêtez de tuer les innocents à Minembwe. 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 Tunataka amani kwetu. Tunataka amani kwetu. Tunataka amani kwetu. Tunataka amani kwetu. Tunalomba amani kwetu. Tunalomba amani kwetu. Tunalomba amani kwetu. Tunalomba amani kwetu. Warudi kwao. Warudi kwao. Warudi kwao. Warudi kwao. Warudi kwao. Wamama wana haki ya kuishi. 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 Arrêtez de bombarder Minembwe. Arrêtez de bombarder Minembwe. Arrêtez de bombarder Minembwe. Arrêtez de bombarder Minembwe. $50 Un kilo de sel à Minembwe égale $50. $1 kilo à Minembwe égale $50. Serikali yetu ya Kongo Kinshasa ikisaidiana na government ya Burundi zaidi ya kabila la Wanyamulenge. Sisi kabila la Wanyamulenge Bar-Tutsi tunaoishi kusini kwa Kongo RDC tunao uchungu mkuu wa kujulisha ngazi zote za dunia kuhusika kuhusu mauaji makali ambayo imeandaliwa na taifa letu zaidi ya mauaji ya Banyamulenge. Kwa hiyo mauaji makali yanayoendelewa siku kwa siku ni haya yafuatayo: moja, matayarisho ya mauaji ya kiutu iliyoanza tangu mwaka wa 2017 hadi leo. Ulipuaji wa mabombe ya drone tangu asubuhi hadi magharibi ambayo inasababisha vifo vya kila aina vya raia. Kwa hiyo tunahamakia vikali mpango huo wa kinyama. Tunakemea zaidi utumiaji wa ndege za kamikaze zaidi ya raia wasio na hatia pa Minembwe. Kufuatana na hali tuliyopata pa Minembwe na tokeo ya uchungu ni haya yafuatayo: moja, utoaji wa mimba kwa wamama wengi wamepata ajali ya kubomolewa kwa mimba. Pili, kuunguziwa kwa manyumba na mabombarde ya drone, yaani mingine ya Minembwe karibu yote imeisha lunguziwa. Hii imesababisha kuhama hadi porini ili watu wamehama hadi kwenye porini. Kushangaza zaidi ya hospitali kuu ya Minembwe
imebomolewa na drone imebomolewa na drone na magonjwa wengi wamefariki, pia watoto wachanga wazima juu ya wasiwasi. Tunalizika shirika la ngazi ya binadamu kujionea janga hilo ili uchunguze hali yenye inapitia kwenye milima hii. Ukosefu wa chakula bora tangia mwaka wa 2023 hadi leo, serikali ya RDC imetufungia njia zote, yaani mawasiliano ya mitandao ya simu, hatuna soko ya uchumvi, sabuni, sukari na vinginevyo. 5. Uharibifu wa masomo shule mbalimbali ya Minembwe kwa wingi na drone imebomoa. Watoto wasio na hatia wanakosa nafasi ya kujifunza. 6. Zaidi ya hayo, hata makanisa ya Mungu yamebomolewa na kubomolewa na drone bila sababu na hiyo serikali ya Kinshasa. Hatuna tena namna ya kushiriki kanisani juu ya kuogopa drone za Kongo. Kwa na hatia siyo kueleza. Tunalaani vikali genocide inayopangwa zaidi ya kabila la Banyamulenge kutoka kwa mpango wa serikali yetu ya RDC. Tunaomba mashirika mbalimbali ya kiutu kuokoa haki za binadamu waje watukomboe. Tunateswa vikali juu ya kukosewa na chumvi na sabuni na vinginevyo. Kwa niaba ya shirika la raia pa Minembwe, Santos Mufashi, President. Crying to you and asking, as we, community of Wanyamulenge, also, we need a right to live. We should live, and we need to live. No one has a right to take away of our life. Thank you, Mr. Secretary General. Bless you. Ombi ambazo tumezileta, wakati ombi zote ambazo wameleta papa administrateur, hii ndio maombi yetu. Hii ndio tunalia leo, wakati tuko tunalia, hii kulia kwetu, muwaze ngisi msaidie aba bote, watoto habasomi, mama wanaanza toka mamimba, ibibazo zose zagiye biba. Tutekereza ko ubuyobozi bwacu ngo aba bantu bose itatumye baterana uyu munsi ni kugaragaza akababaro kabo. Turazi ko bano bana bakagombye kuba babiga amashuri, ariko uyu munsi ntibarimo biga. Abatumye batiga na abasirikare b'u Burundi n'abasirikare ba Kongo. Abana babo ko bariga baraza barangije batuma bacu batabiga. Akakababaro abo bana babagaragarije, ubuyobozi wacu mu bizamure gere ku ngazi zose ko mu Minembwe nta gikorwa cyagikogwa, nta bitaro bihari, nta buvuzi, nta kanisa, nta gikorwa na kimwe cyakiba. Niyo mpamvu wabona abantu bangana gutya bose bikorera amaboko babuze iyo baja. Ubuyobozi wacu ibi bintu bugende mu bigeze kubazomegira icyo bafasha ubwoko bungana gutya kugira ngo kibushire. Murakoze muyobozi mwiza. Shukuru sana kwa wakawaji wote ambao mko hapa, wakaji ya Minembwe ambaye mmekuja kusudi muoneshe dunia yote mzima shida ambayo tuko nayo hapa nyumbani, na tunawashukuru sana kwa utaratibu ambayo mmeonesha ya kufanya manifestation ambayo ni inafuata utaratibu, yani kwa amani, bila kuharibisha kitu yoyote. Tunawashukuru sana. Tena tunawapa pole sana kwa hii vita ambayo imetuletewa hapa kwetu.
na mambo yote ambayo tumepitia ndani, watu ambao wamekufa, mifugo ambazo zimepolewa, mali zote zetu ambazo zimeharibishwa na vitu mingi ambayo tumepoteza hapa kwetu bila sababu yoyote, tukiwa sisi ni raia kama wengine hapa Mkongo yetu. Tunawapa pole sana na mnapaswa kujua ya kwamba haya yataisha, tutaishi kwa amani. Hii ni nchi yetu, hapa ni kwetu. Hakuna mtu ambaye atatutosha hapa. Wale wenye wanafikiria kwamba tumesikia watu wako wanasema ya kwamba sisi ni watu ambao ni wageni, sisi sio watu wa hapa. Haiwezekani. Sisi ni watu wa hapa, hapa ni kwetu, hii ni milima yetu, hii ni nchi yetu, na hapa njoo tutaishi milele. Hakuna mtu atatutosha hapa. Na tunapenda tuendelee kuishi sisi wote kwa amani. Wakongomani wote, kabila zote, Wanyamulenge, Wafulero, Wabembe, Wamushi na zingine makabila zote ambazo tunaishi pamoja hapa Minembwe, tuendelee sisi wote kuishi kwa amani. Kusikue mtu ambaye ataanguka kwa ile mtego ya hii guvernema ambayo kinataka kutufundisha kuishi kwa ubaguzi. Hapana, sisi hatutaki hiyo mambo, hatupendi. Hapa Minembwe tunapaswa kuishi kwa amani. Tunapaswa kuishi pamoja. Wakongomani wote sisi hapa ni kwetu nyumbani. Hakuna mtu yenye ni etranger ama nini. Sisi wote tuendelee kuishi pamoja, tuendelee kuungana, tuendelee kuwa na umoja na tukae pamoja hapa kwetu. Najua vizuri tukiendelea hivyo, hii vita tutashinda na hapa kwetu tutaishi kwa amani. Sasa ni vizuri sana tukue tunafuata maagizo ya uongozi, vile wana mipango ambayo iko, tuwe tunafuata. Na tunawashukuru sana kwa kuwa mmekuja leo, mkaitika mwaliko ya societe civile, mkakuya mkafika hapa na mkaonesha hii kitendo. Asante sana, na tunashukuru sana societe civile yetu. Tunashukuru chef coutumier ambao wako hapa, na tunashukuru na viongozi wengine ambao wako hapa, wamama wote, wanafunzi wengine wote ambao wamefika hapa. Tunawashukuru sana kwa kuwa mumeitika hii mwaliko na mukafanya kazi hii kukuya kuonesha malalamiko yenu kwa dunia yote mzima. Na tunayua Mungu wako pamoja na sisi. Amani tutapata, amani itatufikia na sisi. Kuna wakati tutaishi hapa kwetu tukiwa na amani. Asante sana, Mungu awabariki. Kuja kulia mbele ya mataifa na mbele ya serikali yetu ambayo imeacha mpango wake wa kupenda raia wake, na tutaendelea kualika na kila mtu ajue kama amani ya hapa itapatikana tukiwa sote pamoja. Kwa hiyo tunamaliza tukiwashukuru na tukiwaalika mara tena mfike ili tuoneshe ile huzuni yetu tunayo. Tunasema na tunawashukuru. Asante. Kantejwe cyangwa se tariki 30 mu kwezi kwa gatandatu Kongo yizihiza ubwigenge. Ariko hano mu karere ka Minembwe abaturage bakoreje imyigaragambyo yo kwamagana ubwicanyi bagize imyaka irenga 10 bariko bicwa umunsi kundi n'amazi yabo yarahiye. Abantu bonte ntabwo tuvuga n'ibintu byarashize. Ndi kumwe n'abashef ndetse n'abayobozi b'amatorero barashaka kugira icyo bavuga nyuma y'ama discours cyangwa se amajambo agiye atangwa mu ruhame, ariko bo mu gikari. Chef Semahoro Karaha, ijambo mushobora kubwira abantu bakomeje gukora ubwicanyi ni? Sawa, turashimye munyamakuru. Wayibona abantu bose bateranye ahangaha nakababara, kandi ni ibibazo twagize ibibazo z'abaturage gupfa, bakicwa n'amadorone, bakicwa na za sikoyi, kandi tutagira ikibazo, abaturage batagira ikibazo bahaye bakora. Tukaba dusabye impuzamahanga ngo badukureho kiriya kintu cyo kwica abaturage. Urabona ejo bundi twaratangaye aho drone zikarasa ibitaro. Kuva tubayeho turabona ivuriro riraswa, ivuriro rivura abantu bose,
ariko ngo hôpital general ngo barayirashe, baragarutse kandi barayirashe, aho ko bararasa amasomo, ko bararasa amakanisa. Ibyo bintu biradutangaza. Turavuga ngo reka dutakire amahanga, dutakire ubuyobozi bwose ku isi, kuvuga ngo badukureho icyo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu bapfe bashire. Abaturage turasabye k'abayobozi bahagarariye abaturage, twebwe duhagaze hano duhagarariye abaturage, duhagarariye na banotabu muri kano karere ka Oprato, mu zone y'Ibuvira n'iy'Imwenga n'iya Hanefili. Hano duhagaze hano twiyamye abo bantu bahe bashakisha kumara abaturage. Erega abaturage nta kibazo, imihana yose yarasambutse, imihana yaratwiswe, inka zararashwe, ibintu byose nta ugenda. Umugore karaja mu mirima bagasika drone kamurasirayo, drone kirirukana abantu kakurya imbwa bazaga bayicumuriza impyisi ikagenda guhiga. None ibyo bintu turabyamaganye turi abaturage, turabyamaganye turi abatware bahagarariye abaturage. Abana ntibiga, amasomo ntasoma, nta soko, kandi twebwe twafungiwe inzira ngo ntituremye, nta soko, nta munyu, nta sukari, nta sabune, nta mavuta. Abo bantu ni gute twebwe tutarebwa? Sekretari general yageze hano mu Minembwe, ni gute twamubwiye amagambo ariko ntayumva? Erega ino ntambara imaze kudutera ubwoba, kuvuga ngo ni gute amahanga turi mu kuyatakira ntiyumve. Ariko turi kumwe n'Imana, Imana yacu irahari. Tukaba dusabishije ngo nimudukureho icyo kintu, ako kababaro dufite. Muhaye mubona abana baje n'ababyeyi n'abagabo n'abatware, abantu bose tukaba dushatse kuvuga ngo mudukureho iki kintu. Turaciyamye, turacamaganye mu mahanga. Erega drone bayiherezaga, bayirasisha umuntu wananiranye, akaba ari inama yakoranye y'isi yose ikavuga ngo drone nirasa uwo muntu. Ariko ndagira ngo uvuge izi drone wavuga n'amasikori ziva he kuza kubarasa? Izo drone bari mu kutubwira ko zivuye mu Burundi, zivuye muri Kongo, nizo ziri mu kuza kutura. Bivuga by'ukuri biratubabaje cyane. N'uyu munsi dufite imirambo tutarashingura y'abana bishwe na drone. Drone zitumwa n'igihugu cy'u Burundi. Bafite abana babo ko bariga amashuri wabo, bafite mama babo bari mu rugo baratumwe n'abana, ariko bakaza bakava iwabo, igihugu cy'u Burundi kikava iwabo kikaza cyashika ngaha kigafata amabomba bakayohereza ku bana basa nk'abana nabo basi n'ababyeyi. Dufite abana n'ubu nyine bamwe bacitse amaboko, abandi barapfuye, abandi ni inkomezi zikomeye bitewe n'igihugu cy'u Burundi cyagenda gihiga abana. Muravyibuka Burundi bakoze itsembatsemba ry'abanyamurenge kuva muri 2004 mu Gatumba, babona ko bitari tosha, bakomeje kandi gukurikirana no bagezaho babaja kurandura n'agakondo racine y'umunyamurenge ni mu Minembwe. None bagezaho bumva ko badatoshetse, bazamutse kuza no kurangiza umunyamurenge ngwave kuri karite y'isi. Rero amahanga yose arimo atwumva aya masaha, turatabaza amahanga yose kugira icyo akora kugira ngo umunyamurenge ye kurengana. Nimbisi itegetswe, nimbisi ihari amategeko yorengera umuntu, tugeza hanyuma twumva ko nako tugomba gutabagwa, abana bacu nabo bakagira amahirwe angana n'abandi bantu, nabo bakabaho, bakiga, bakajya bakagenda kimwe n'abandi. Kibiteye abantu umunyamurenge, izina ry'umunyamurenge ntiteye ipfunwe. Kandi unareba muri histoire ya Congo, sinsubi inyuma cyane, bizabe dutangaza baje kutwigisha ikuru ya histoire, bakavuga ngo amoko cyangwa se kategori y'amapeple aba muri Congo, bakavuga ko nilotike babamo aribo abanyamurenge. Barangiza bagasaba bakikontredire, bakavuga ko ntibazi ubwoko bw'abanyamurenge ngo butuye muri Congo. Kandi muri histoire ya Congo natwe turimo, natwe turazwi. Kongo iba Congo, umunyamurenge yarari mu kiza kidutangaza nicyo kintu. Nk'ubu nyine aya masaha turatubabwira n'ubu nyine ko barasiga hakurya Kenge, nukurangiza drone, nukurangiza umwana ugiye kuruza bakamuhiga kugeza igihe bamufati, barangiza umumama ugiye gushaka ibyo agaburira abana bakamuhiga kugeza igihe bamurasira. Ibyo bintu amahanga nimba afite yogira icyo akora kugira ngo umunyamurenge ye gushira ku isi. Ubu nyine tugeze ahantu waheka cyane abanyamakuru.